Zdaj pa v London, ki je ravno dočakal novico, ki ni povezana s tragikomično serijo znano pod imenom Brexit. Najbolje, da novico slišimo kar iz ust premierke Therese May. I am sure that the whole House will welcome the news this morning that the Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Kaj v gostilni. Se niti ne vejo, kaj je rekla, sam. A gremo domov. Assangea, ki je zadnjih 7 let preživel na ekvadorskem veleposlaništvu, so sicer preganjale kar 3 države. ZDA zaradi izdaje zaupnih depeš oziroma afere Wikileaks, Velika Britanija zaradi kršitve pogojnega izpusta oziroma WikiLeaks, Švedska pa, ker je 2 državljankama dal spolno prenosljivo bolezen oziroma PipiLeaks. Če bo Assange spoznan za krivega, bo namesto v sobi brez izhoda na veleposlaništvu živel v sobi brez izhoda v zaporu. Nisem strokovnjak, ampak mislim, da se bo hitro navadil. Poglejmo, kako je potekala aretacija. Takole na silo so ga, komaj prepoznavnega s povsem belo brado, zvlekli iz večletnega zatočišča in strpali v marico. Ti pa kaj s sumljivimi ljudmi pa bradami? Vsak, ki za nekaj cajta zgine, se očitno pridruži neki motoristični skupini, ali kaj? Dajmo pomisliti. Julian Assange, pred njim Radovan Karadžić, vmes Jonas Žnidaršič. S tem, da Jonas seveda ni storil nič kriminalnega, če ne upoštevamo njegove zadnje oddaje. Ampak dajmo se vrniti k Assangeovi aretaciji. Kako to, da mu je Ekvador nenadoma odrekel azil? Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ne moramo mu mail pisati, da vem, kaj da v lase, da mu tako lepo stojijo. Ekvadorski predsednik zveni kot oče problematičnega mulca. Julian je nevljuden, agresiven, noben ga ne pozdrav, čas se zapre v sobo, nabija musko, da sploh ne omenjam, vsak dan spi do kosila. V bistvu je ekvadorski predsednik en tipičen slovenski foter, ni? Svojega otroka napodi od doma šele, ko ta dopolni 47 let. Poglejmo. Dajmo pogledati, kakšne odzive pa je aretacija Juliana Assangea spodbudila v političnih krogih. Iz vrst laboristov se vrstijo pozivi britanski premierki Therese May naj Assangea ne izroči Američanom. Slovenska levica, naša vlada, celo poziva naj mu ponudi politični azil. Levica mu želi ponuditi azil. Jaz ne vem, levica, če ste slišali, ampak tip je v Londonu. V Londonu, ne na Metelkovi! Koga bomo spravili sem? Kaj ga bo mesec prešvercu med ročno prtlago na EasyJetu? Sicer pa, tudi če ga Velika Britanija izroči ZDA, Assangeu ni treba skrbeti, saj je predsednik Trump že pred leti izjavil, da naravnost obožuje Wikileaks. WikiLeaks! I love WikiLeaks! Saj si ni vmes premislil, ne? Mr. President, do you still love WikiLeaks? I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange. Ne samo, da je Trump pozabil, kaj je WikiLeaks, pozabil je tudi, kako se izgovori priimek ustanovitelja. Gospod predsednik, ni Julian Assange, ampak Julian Assange. Julian Assange. Julian Assange, Trump, Assange. Julian Assange. Julian Assange, nima veze, pojmo naprej. Yo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!